Pemirsa dasan tapakan barong tedun kabeh antuk katuran penyejak buana ritat kala puncak Puja Wali ring pura kayangan jagat luar Natarsari Apuan Batu Riti Tabanan. Dasan tapakan barong inucap rauh saking lelima kabupaten sejebak Bali. Lelima kabupaten inucap inggih punika rauh saking sungsungan umat ring Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Miwa, Jembrana. Bendesa adat Apuan Ketut Murtana Ngaptiang ring sejeroning pemargin edan Puja Wali ring pura kahyangan luhur Natarsari, Kaptiang sedesayang nincap turmani ngantar. Dudonan ring puncak karya kelaksanayang ring Galawengi, melarapan upacara tedon kabeh makesami sungsungan umat, antuk katurang penyajak buana nepet ring rahina tumpak rulut. Dasan pemedak tur pengiring rauh ngosakin wewidangan pura ya diasun kahanan wengin enucap sabe deres. Sani pindah ke Cina bakti tur ayah-ayahan majang ide sesuonan. Ringgala puncak kejangkepin antuk ngendak kalangan wali sesolahan. Ide betara nyajar selami tigang raine saha karya mesinap mupuk kembang kelaksana yang tanggal 10 Juni Galawengi. Kaptiang melarapan pemagrin Puja Wali sani kemargiang nyabran warsa inucap, samian umat sida manggi keselamatan tur kerahayuan. Juliana, Bali TV.